إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. لقد أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، لقد فاز المتقون. يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ويقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ishimwe n'ikuzo butagatifu icyubahiro byihariye Allah subhanahu wa ta'ala. Amahoro impuhwe bya Allah n'imigisha bisakare ku ntumwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we washyikije indagizo yahawe, atugira inama nk'uko atubwira ati ad-dinu nasiha. Burya idini ritabamo inama cyangwa abantu babaho batagira inama, nta dini bafite. ونصح الأمة أجرنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجاهد في الله حق جهاده. أهرني لك دين يا الله سبحانه وتعالى يلقاني لك جنغو الدين يا إسلام يا ممري جي مانفو ينو إيمان محمد صلى الله عليه وسلم كموسين هو يدهورة مسابرة أما هرني ميجيشا كمانا ففانينغ بكركم الله سبحانه وتعالى. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، لقد فاز المتقون. جرنا مناجني وجي وكت كرشا كانوا كير الله سبحانه وتعالى كو إنسان زهام باي إذا هبوا واندي وكانوا كير الله سبحانه وتعالى. أو الله أجلتي: يا أيها الذين آمنوا يمغي أبيمي اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. mugandu kiri Allah subhanahu wa ta'ala, hanyuma urebe ejo hateguriye iki. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ومرamenye ntimuzabe nk'aba bandi bibagije Allah subhanahu wa ta'ala hanyuma nabo basanga baribagije ubwabo. Abo ngabo nibo nkozi z'ibibi. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. ntago wangana umuntu ushakisha umuriro ukora ibyaha kugira ngo azajye mu muriro n'umuntu uvunika ashakisha ijuru rya Allah subhanahu wa ta'ala. Imana yiti ashabul jannati humul faizun. Mu by'ukuri umuntu ushakisha ijuru uwo ngo yaratsinze, abantu bo mu ijuru baratsinze. الله كونجر كجرتي: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يم غويمي نمغاندو كري الله سبحانه وتعالى مغاندو كري كوركو مغاندو كرا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. kandi muramenye ntimuzapfe mutari abayisilamu. Ngizi ntama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagiriye ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buri khutba rero igomba kubaho, igomba gucamo aya magambo, ko yana magambo ajimije, na magambo ari mu bwenge. Buryo utagandukiye Allah subhanahu wa ta'ala ngo tinye Allah subhanahu wa ta'ala, ntago uri umuntu muzima. Imani kongera iti: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. ngo yemwe abemeye mugandukire Allah subhanahu wa ta'ala kandi muvuge imvugo zimoneye, imvugo nziza, muvuge imvugo nziza.
يصلح لكم أعمالكم إيمان زبطون غني زميرمو يانيو ويغفر لكم ذنوبكم إبا ببري بجاها بجانيو ومن يطع الله ورسوله ومنزون في إيمان إنه غاية فقد فاز فوزا عظيما غوث مبجكور يرانجي كجرا انتينزي إهام باي وقرقوا الله سبحانه وتعالى يومونسي ذي خطبة يومونسي ndabaganiriza ku byerekeranye n'iki cyorezo cyaduteye cya covid. Iki cyaje ari ikigeragezo, ni ikigeragezo mu byembere ko ari ikigeragezo kuko bageragejwe abatubanjirije. Hari icyorezo cyiza cyangwa ikigeragezo kikaza ari impamvu yo kugira ngo Nyagasani agerageze abagandukira Imana. Hari igihe haza icyorezo ari impamvu yo kugira ngo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ahane babandi bamwigometseho. Kugira ko ari kimwe muri bibiri, kuba cyaba ari ikigeragezo kubemera Imana kikaba n'igihano kuri babandi batagandukiye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imana iragira iti ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alif lam mim. Aya magambo zitwa huruful muqatta, ni inyuguti zihiniye, ariko aya magambo asobanuye ubuhanga bukomeye. Niyo mpamvu wumva alif lam mim mu sura kabiri yo muri Qur'ani Allah yamaze kuvuga aya magambo dhalikal kitabu la raiba fi. Icyo ni igitabo kitagira inenge hudal lil muttaqin, n'umuyoboro kuri babandi bagandukira Allah twatagiye tuvuga alladhina yu'minuna bil ghaibi, ni babandi bemera ibyo batabona, wa yuqimuna as-salah bagahuzaho isala, wa mimma razaqnahum yunfiqun, hanyuma mu byo twabahaye bakabitanga mu nzira ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kubahisha ubuislamu. Ulaika ala hudan min rabbihim, abo nibo bari mu muyoboro uturuka kwa Nyagasani wabo, wa ulaika humul muflihun, kandi abo nibo batsinze. Imana iragira iti innal ladhina kafaru, ariko babandi banangiye imitima yabo, babandi bahakanye, sawa'un alayhim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ni kimwe kuri bo wabagira inama ukabatinyisha ibihano by'Imana ukababwira iby'Imana ntago bashobora kukumva. Khatama Allahu ala qulubihim, nuko Nyagasani yarangije gushyira kashe ku mitima yabo, wa ala sam'ihim, no matwi yabo yavuniyemo ibiti, wa ala abasarihim ghishawa, ndetse no mu buranga bwabo mu maso yabo hari ikigirizo. Abo ngabo ntibumva rero, barahari rero abantu babona nk'ibi bigeragezo nk'ibi ntibagandukire Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imana iragira iti nanone muri alif lam mim, nyuma yo kumva amagambo alif lam mim muzuva Imana ivuga dhalikal kitabu, icyo ni igitabo mutega amatwi. Kubera iki? Aya magambo izi nyuguti zihiniye nta wundi wazisobanura uretse uwaturanye wenyine Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni nayo mpamvu na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ntiyabashije gusobanura aya magambo alif lam mim. Iyo avuga iryo jambo alif lam mim abwira abakuraishi cyangwa abwira abarabu bumvaga icyarabu, bumvaga agiye kuvuga ibintu bidasanzwe kuko bumvisha imvugo batasanzwe bakoresha. Niyo mpamvu Mwenyezi Mungu avuga ngo dhalik, icyo ni igitabo, cyangwa handi alif lam mim cyangwa ha mim, nayo ni inyuguti ihiniye. Tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim, cyamanuye kino gitabo gituruze kwa Nyagasani udatsindwa uhambaye ufite ubuhanga buhanitse. Handi Yasin, nyuma y'aya magambo wal Qur'anil hakim, yini Qur'ani ihatse ubwenge ifite ubuhanga bwinshi. Handi Qaf wal Qur'anil majid, nyuma yo kuvuga ayo magambo magufiya, izo nyuguti ngufiya, haza ibisobanuro bikomeye birahira ku gitabo cya Qur'ani. Ariko hano ngiye kubabwira iby'umwihariko, hano Mwenyezi Mungu ntago yavuze Qur'an, oya, hano yaje alif lam mim muri surati al-Ahzab, ntago haje avuga igitabo, oya, ahubwo haje hari mu burizi bwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahasiban nasu, ese abantu bibaza ko ayutraku bazarekwa bakagirwa tereriyo, ayaqulu amanna, bakavuga gusa ngo turemera biraduhagije, wa hum la yuftanun, maze ntitubagerageze.
ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا. mu by'ukuri twagerageje ababanjirije babo barimo Ibrahim ibigeragezo yahuye nabyo murabizi, yageze nubwo atamba umwana we. Ibrahim ibigeragezo yageragejwe murabizi, yagizwe ubwo bamutwika. Ibrahim ibigeragezo yageragejwe nabyo murabizi, ndetse na Musa ibigeragezo yahuye nabyo murabizi, yageze ubwo Farawo mutangira, uretse ko haje ubutabazi bwa Allah subhanahu wa ta'ala kubera gutinya Imana. wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, umuntu utinya Allah subhanahu wa ta'ala, ugandukira Allah subhanahu wa ta'ala, Allah amwereka ubusohokero. Rero abagandukira Imana bose, abatinya Imana bose, Mwenyezi Mungu agomba kubagaragaza, agomba kubagerageza. fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala agaragaze ku mugaragaro ba bandi bahamye ukuri bemera Allah subhanahu wa ta'ala, agaragaze abemera nyakuri. wala ya'lamanna al-kadhibin, kandi kugira ngo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala agaragaze abanyakinyoma, abanyamahugu, abatemera Allah subhanahu wa ta'ala. nyuma y'ikigeragezo bayabazaniye am hasiba alladhina ya'maluna as-sayyi'at, ese bibaza abandi bakora ibikorwa bibi, ay yasbiquna sa'a ma yahkumun, ko araho bazaducikira bibaza nabi. man kana yarju liqa'a Allah, wa urja kuzahurana Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna ajala Allahi la'at, igihe kizagera kizamugeraho, igihe cya Allah kizagera la'ati, wa huwa as-sami'ul alim, nyagasani kandi arumva kandi arabona. wa man jahada, na wa wundi uzaharanira, fa innama yujahidu nafsi, wa wundi uzihata ashakisha ubuzima bw'ejo hazaza, uwo rwose arakora umutima we. inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin, mu by'ukuri Allah subhanahu wa ta'ala arahambaye cyane. ariko bavandimwe b'Islam, reka mbibarize, kuva kino cyorezo cyatangira ntago twabonye isomo koko? kandi mu isomo nibwo tuvanamo ikigo tukagira icyo dukora kwa Allah subhanahu wa ta'ala. twafungiranywe iminsi kuva mu kwezi kwa gatatu niba ntibeshye, kugeza na magingo ya umwaka urashize. ariko ngo mu gufungiranwa kwacu, maskini, navuga nti maskini, navuga ngo uteye agahinda wowe, iriya minsi yose wamaze uri mu nzu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, burya wari umwanya wo kugira ngo urusheho gusingiza Allah subhanahu wa ta'ala, wari umwanya wo kugira ngo urusheho kugarukira Allah subhanahu wa ta'ala, wari umwanya wo kugira ngo urusheho kumenya ko Allah subhanahu wa ta'ala akora uko ashaka. kandi Allah yarabikweretse, yaguhaye amafunguro utagiye gucuruza, yaguhaye amafunguro utagiye guhinga, yaguhaye amafunguro. mwese murabihamya ko Allah subhanahu wa ta'ala twese yaratugaburiye muri ya minsi twari dufungiranye mu nzu muri gahunda ya guma mu rugo, nta n'umwe utarabonye amafunguro. ariko birababaje kuba ubu ngubu kano kanya muri ya minsi mwamaze, amazina ya Allah na amazina 99, ubu hagurukije umuyisilamu uti mbwira amazina ya Allah, n'atanu ntayo yabona, maze ajye hariya abwira abantu ngo nemera Allah subhanahu wa ta'ala. wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin, wari abantu bavuga ngo bemera Imana bakemera n'umunsi w'imperuka kandi batemera. umuntu bamubajije ngo amazina ya Allah, Imana ikubajije umunsi uzapfa ukajya mu kaburi, abamaleki ikintu cya mbere bazakubaza mar rabbuka, ninde nyagasani wawe? ntago mpamya kuzavuga ngo ni Allah. uzavuga se ngo ni Allah utaramenya amazina ye? minsi wamaze ufungiranye mu nzu, byibura niyo muri ya minsi wamaze ufata mu munsi, buri munsi ugafata izina rimwe, Allahu Ar-Rahman, ejo ukigira iya kabiri Ar-Rahim, ejo bundi ukigira iya gatatu Al-Malik, ukigira iya gatanu Al-Malik Al-Quddus, kugeza ku mazina 99. ndahamya ko iyo minsi twayirengeje, ariko ntacyo yatumariye. ese muri ya minsi twabashije kubona umwanya kugira ngo dusari tahajjud? intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallama itubwira ko umuntu ubyuka mu ijoro agasari tahajjud, asaba Mwenyezi Mungu akamwakirira ibyo asabye byose, yari no gusaba iki cyorezo ngo kigende, Allah subhanahu wa ta'ala yari kudusubiza. ese muvandimwe, waba byibura waragize amahirwe yo nyuma gusari tahajjud, yo gusari sunna zikurikira, kanyuma la isha ugasari sunna tilwitr na shafe? wapi? abenshi ntabwo babikoze. waba waragize amahirwe yo gusari sunna tilfajr? maskini,
niba ntabyo waba washije gukora muri iriya minsi twari dufungiranye adhana bakayitora sinzi impamvu yo kuza kuryama kare bamara gutora adhana reka munyumve neza uwitwa Anas ibn Malik kana yuhibbu an yasma'u nidaa fayabki uwitwa Anas ibn Malik yumvaga adhana yarariraga cyane abantu baza kubaza ya Anas ma yubkika daiman kullama tasma'u nidaa as-subh ukumvishe umuhamagaro wa subhi urarira urizwa niki Anas arababwira ati ntabwo muzi kindiza twagiye kurwana urugamba rutagatifu twagiye kurwana urugamba rutagatifu muri Iran niho bita al-Fars abafarisi bagiye kurwanya abafarisi ni igihugu twitaga mu cyaro ngo ni abafursi nabo muri Iran rero bagiye kurwana abayisilamu 30,000 barwana 150,000 Anas nawe yararimo barwanya urugamba igihe kirekire 30,000 by'abayisilamu byegukana intsinzi muri Iran binjiye mu gihugu cya Iran bazina intsinzi Allahu akbar Allahu akbar Anas ahurirana nuko yumva adhan iri mu gutorwa hafi aho ngaho igihe cya al-fajr cyari kigeze ariko Anas yagiye kugera ku musigiti asanga adhana bagiye gukima iswala we n'abagenzi be Anas yavuze ndahombye ya khasra bega igihombo gikomeye ariko abanci ntago bamenye ibyo ari byo ariko igihombo barahombye ni kihe man fatahu al-fajr umuntu ubura rakatayi ebyiri gusa za al-fajr Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala abahombye ibiri mu isi no mu ijuru kandi ugize amahirwe agasari irakebyiri za al-fajr gusa kiriya ni igihembo Allah Subhanahu wa Ta'ala ahemba abantu basayi tahajjud cyangwa ni igihembo Allah Subhanahu wa Ta'ala ahemba bazindutse waundi wazindutse zirikana gusara al-fajr Mwenyezi Mungu amuha amahirwe yo gusara kebyiri za al-fajr kugira ngo Allah Subhanahu wa Ta'ala amuhe ibikubyisi n'ijuru byinshi birenze iby'isi n'ijuru kandi mu isi harimo byinshi harimo diyama harimo zahabu harimo amamodoka meza harimo amazu ahenze ariko ntacyo byatumariye ariko twirengagize urwibutso rwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni nayo mpamvu tutazabaho nabi ubundi za kubaho nabi niki kugira ngo kubaho nabi no kuburara oya kubaho nabi ushobora kubaho nabi wiheba buri munsi ufite ibibazo utatekanye burya no kubaho nabi niyo mpamvu Allah Subhanahu wa Ta'ala أجلتي من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ومن يزين جزاء أرجوته ذكري كوكورا ذكري أزاجر وزي مبوبي بكمبي ونحشره يوم القيامة أعمى قال تزام زراري مؤمنين قال ربي لما أشرتني أعمى أزاقنا نجاسنتي ما نكوتش نجاسنو زوجين لي ممي كان نرى وانك كويسي ما نزوم إذا مغرتي أتتك آياتنا فنسيتها وجد قوان نيجي شزاچو ويرزين كجزا وكذلك اليوم تنسى نوني ومسنا ويرين كجزا إسري هي ما في تمت كويرين كجزا وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي ولا عذاب الآخرة أشد أبقى nguyoni mpamvu yuko abantu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azaba abandi bapushije cyabo busa man asraf walam yu'min bi ayati rabbi ntiwakwemera Allah Subhanahu wa Ta'ala wala adhabul akhirati ashaddu abqa bamenye ko ibihano byo kumusimeruka bikaze kandi bizahoraho Imana ibiturinde Allahumma amin Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam abenshi muri iyi minsi ya covid bari bahangayitse bavuga tuzagaruka tuzasohoka tubeho dute tuje gushakisha isi maskini we shakisha ijuru badala gushakisha isi Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukuru yavuze yaqulu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam mal faqru akhsha alaykum ntago ntinya ubukene bwabageraho walakin akhsha an tabsuta alaykum ad-dunya atari kundatinya ko Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azabafungura isi kabari batwara mugatwarwa n'isi mutarebe ibiri imbere ya ibnu adam muri hadithi al-Qudsi Imana ajliti yewe mwene Adam illam tarda bima qasamtuhu laka ni utanyurwa n'ibyo nakugendeye fa bi'izzati wa jalali kubyicyubahiro cyanje n'ubutagatifu n'ubudahangarwa bwanjye la usallitanna alayka ad-dunya nzaguha igihano cyo kugira ngo ukundishe isi ukundise burya ntago Mwenyezi Mungu avuze ngo la u'adhibannaka la atra'aka fi an-nar
cyangwa wala uadhibannaka fi dunya. Nako Mwenyezi Mungu avuze ngo nzaguhanisha ibihano bikomeye hano kuri isa. Ahubwo Mwenyezi Mungu azamuhanisha iki? La usallitanna alayka dunya, nzaguha kugira ngo ukundi isi maskini. Imana iturinde gukunda isi cyane. Tarkudu fiha raqdul wahshi, abantu uzabona umuntu agenda azinduke. Hari abantu bazinduka saa 10 bagahera mu gitondo bagenda ngo gushakisha riski. Tarkudu fiha raqdul wahshi, ameze nk'inyamaswa iri mu kubungabunga mu ishyamba ikagera ku gasi. Fil bariya la yanalu fiha illa bima qasamtuhu laka, ngo ariko uyu muntu wazindutse agenda nta kindi azabona kereka ibyo narangije kumwandikira. Nushaka kugenda amasaha 28 cyangwa amasaha 48 ushakisha riski, ntago uzabona riski kereka iyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yakwandikiye. Uvuga umuntu Mtume atubwira ad-dunya idha ayna'at, ngo isi itangiye kumera nk'umuneke uhishije. Iyi si itangiye guhisha nk'umuneke, wumva wawutonora ukarya, na'at, umenye ko isi itangiye kukururira, ahubwo witegura ikiriyo ko kigiye kubaho. Wa idha halat aw halat, kandi nutangira kumva utangiye kuryoherwa n'isi, uvuga ati mashallah mashallah, bana mambo yangu yanakuwa mazuri, ibyanjye bitangiye kuba neza inshallah, bitangiye gutungana. Witegure yuko ugiye guhura n'ibyago. Kumwemera Imana yabonye yarafite umutungo, akabona umutungo we ukugenda wiyongera, atangira kuvuga ngo astaghfirullah, Mwenyezi Mungu ko ndeba umpa byinshi. Umwemera Imana atangira kwibaza ati Imana itangiye kugerageza ubwo ntangiye kubona byinshi. Ko niko hadithi tubwira. Wa idha halat aw halat, ngo nutangira kubona isi itangiye kuryohera, umenye kugiye guhura n'ibyago bikomeye. Wa idha jallat aw jalat, ko nano nubona utangiye kugira urwego ruhanitse, kumenye yuko Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala agiye kukurimbura wana n'ibyawe. Imana iti kam min malakin wudat lahu alamat, ngo n'abantu bangana iki babayeho neza, bashiriho imipaka. Falamma ala, bamaze kuzamuka mu ntera, mat, barapfa. Yaqulu Ta'ala fi hadithi al-Qudsi ya ibni Adam, yewe Imana yatubwira muri hadithi al-Qudsi ngo yewe mwene Adamu, ajama'ata ad-dunya, iyo umuntu yapfuye Imana yamubaza iti ajama'ata ad-dunya, ese yewe mwene Adamu kwisi wayikunda gukusanya, ushaka gukusanya byose. Kumbe maskini ya Mungu, wewe maskini kweli. Na Mwenyezi Mungu avuga ngo wailul likulli humazatil lumaza, igihano gikomeye gifite babandi bahemana, basebanya, basebye iki? Basebye idini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kubera iki? Alladhi jama'a malan wa addada, babandi bakurundanye imitungo. Yahsabu anna malahu akhlada, bakibaza ko umutungo uzabakuramba kwisi. Kalla, suko imeze, la yumbadhanna fil utama, bazajugunywa muri hutama. Wama adraka mal hutama, nica kugira hutama icyaricyo, narullahi almuqada, numuriro wacanywe na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allati tattali'u ala al-afida, ni wa muriro twikogenda ugatwika umutima. Innaha alayhim mu'sada, bazafungiranwamo muri jahannam. Fi amadin mumaddada, baziritse ku biti, baziritse ku nkingi zatuye, arizo bahambiriyeho n'ibinyururu. Imana izabiturinde. Imana iribaza uyu muntu iyo yapfuye, atarakta dunya ami dunya tarakatka, ese isi urayisize cyangwa isi niyo yagusize? Iyo si washaka kugira ngo uzarambeho, urayisize cyangwa niyo igusize? Kanu kama kunna, bari nkuko twari turiho, kanu bari nkuko tumeze ubu ngubu. Au kuntum kama kanu, kandi mwebwe mwari mumeze nkuko nabo bari bameze. Wasatakunu kama kanu, kandi namwe muzamera nkuko nabo bari bameze. Imana iratubwira mwe gutwarwa n'isi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tusome muri surati Yunus aya 24 gukomeza. Allah aragira ati innama mathalul ayati dunya, mu byukuri ubuzima bw'isi, kama in anzalnahu minas samaa, ni nk'amazi amanuka mu kirere, faqtalata bihi nabatul ardi mimma yakulu an-nas, hanyuma y'amazi tukavanga n'ibimera mu byo abantu barya n'inyamaswa.
والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها كجزو gisi itangire kuzana isura nziza ukaja mu mujyi masha Allah mbego umujyi saneza ni kijani kibici ni cyatsi gusa reba indabo zirimo reba imbuto zirimo ukaja mu mirima mugasanga amatunda reze imyembe reze yahishije imineke yahiriye mu rutoki cyaje abantu bagatangira kwishima bati masha Allah ebana ku Rwanda tuna maendeleo imaniti babantu wadhanna ahluha annahum qadiruna alayha babantu bamaze kugira kuri bira bakumva bafite ubushobozi kuri iyo si rwose bagiye kwitegeka uko bashaka ataha amruna laylan aw nahara imani kaza nikiza mu ijoro cyangwa ku manywa faj'alna asidan ka'allam tughna bil ams ka'allam taghna bil ams hanyuma Mwenyezi Mungu bya bindi byose babonaga Allah kabirimbagura ukagira ngo byasaruwe haruwaje bisarura birashira kaho bitikize bibaho nejo hashize kadhalika nufassilu al-ayati liqaumin yatafakkarun uko niko dusobanura amagambo yacu ku bantu batekereza waqala ta'ala fi surati al-kahf tujana muri surati al-kahf Mwenyezi Mungu aravuga mu aya 44 wadrib lahum mathala al-ayati ad-dunya bahurugero rw'ubuzima bw'isi kama in anzalnahu minas samaa'i n'amazi amanuka mu kirere faqtalata bihi nabatul ard fashbaha shiman tadruhu ar-riyah hanyuma yo mazi agatuma ibimera byose bizamuka hanyuma bya bimera byose bikaba indabo nziza zishimishije hanyuma mukanya gatoyo izuba rikava za ndabo zose zikuma umuyaga ukazibihuha waza ugasanga bya bintu byarumye nguko ubuzima bw'isi wakana Allahu ala kulli shay'in muqtadira kandi kwanja gasani buri kintu cyose aragishoboye almalu walbanuna zinatul hayatid dunya menya ko umutungo n'abana zinatul hayatid dunya n'umutako w'isi walbaqiyatus salihat ariko biriya bikorwa wakoze bisigaye byiza khairun inda rabbika nibyo byiza kwa nyagasani wawe thawaban bifite n'ibihembo bihambaye wa khairun amala kandi ibyo nibyo byiringiro nyabyo bikenewe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaratubwiye ngo nimukiyembere ku byisi ariko yumva umuntu abo ngo alam najal قال أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yumva umuntu akubwira ati ebana kwangu ebana iwanje mfite inzu imeze neza inzu ihambaye nyubakisha ibintu biva hanze iwanje igitanda ndyamaho maskini igitanda ndyamaho nakiguze miliyoni matara ndyamaho nayiguze 800 ishuka ndyamaho nizazindi 200 subhanallah uri mukuvuga iwanjye mfite iminsi mikuru twebwe ntago turya inyama z'inka tunakula kuku na samaki turya inkoko ni samaki hanyuma bandi bakajugunya ibindi bakajugunya ahlaktu mala lubada ukuvuga ngo wangije abo nibo basebye idini ariko buri amaskini Imana yaguhaye yakuzamuye mu rwego Imana iti kalla innal insana la yatgha suko bimeze iyo umuntu abonye amaze gukungahara atangira kurengera arraahu istaghna yabonye kize nibwo atangira kurengera naho wawundi no Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala twebwe abayisilamu twemeranywe ko umutungo Allah aduha cyangwa abahamwebwe ni ikigeragezo niyo mpamvu Mwenyezi Mungu avuga fa ammal insanu idha mabtala yumuntu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amugerageje fa akramahu agatangira kumwubahisha wa na'amahu akamuhinema amuhainema y'urubyaro amuhainema y'akazi agahirwa amuhainema ibyakoze byose akabona biragenda maskini ari bugere fa yaqulu rabbi akraman abwira abantu Imana irankunda apana wa amma idha mabtalahu faqadara alayhi rizqa ariko Mwenyezi Mungu yakugerageje akakugabanyiriza riziki yawe faqulu rabbi ahanan aravuga nyagasani yangerageje Mwenyezi Mungu aranyanze Imana iranteranye ariko hari impamvu igihe urufite zibutu kalla balla tukrimuna al-yatim igihe urufite umutu utagaburiraga imfubyi nkanswe kubaka umusigiti
wala tahadduna ala ta'amil miskin, nta nubwo wigize wita ku bantu bamugaye cyangwa abakene ba nyakujya. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iratubwira ni mushair, no mushair wavuze ngo la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha, nta nzu izabaho nyuma yo gupfa umuntu azaturamo illa allati kana qabla al maut yabniha, uretse inzu yubatse mbere yo gupfa kwe, iyo niyo nzu azabamo. Fa in banaha bi khairin, niba iyo nzu yo mwiherezo yo mukuzimu cyangwa yo kumusimeruka yarayiteguye, fa in banaha bi khairin taba maskanuhu, niba arubakishije ibikorwa byiza rwose azaba hano heza. Wa in kanat sharru wa in banaha bi sharrin, ariko niba arubakishije ibikorwa bibi khaba baniha, rwose nta nyubako azaba afite, azahomba inzu ye. An-nafsu tajza an takuna faqiratun, rwose birababaza biranatangaja iyo nafsi itangiye kwibeheba ngo nakennye, ntago nkennye, ndakennye cyane. Wal faqru khayrun min ghinan yutghiha, nyamara gukena biruta wa muntu ufite ubukire bumuganisha mu kwigomeka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghina an-nafsu hiya al-kafaf wa in abat, ariko mumenye ko gukira ku mutima biraduhagije. Fa in abat, ariko niba atari ibyo, niba mutanyurwa no gukira ku mutima, fa jami' ma fil ardi la yakfiha, menya ko ibyo kwisi byose ntabwo byagije bikumara. Yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam law kana li ibni adam wadiyan, mwene Adamu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yaje kumuha wadiyani min adh-dhahabi, yo baje kumuha ibibaya bibiri byuzuye zahabu cyangwa se umusozi wuzuyemo zahabu, labitagha lahum athalitha, yari kuzifuza icya gatatu. Ariko Allah mu gusoza ni kugira ngo Allah aragira ati alhaakumut takathur, abantu batwawe no kugwiza, hatta zurtumul maqabir, kugeza ubwo bapfuye bajyanwa mu guhamba. Kalla sawfa ta'lamun, soko bimeze bazayimenya ibyo bakoze, bazagira ubwo bumva bifuje ko bagaruka ku isi ngo bakore ibyo batakoze bishimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin, rwose bazamenya ibyiza Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu gusoza yatubwiye ko igisi rwose umuntu yikunda ni wa wundi, igisi ni inzu kuri wa wundi udafite inzu, kandi kaba umutungo kuri wa wundi udafite imari, kandi umuntu urundanye isi ni wa wundi utagira ubwenge, kandi uzishimira isi ni wa wundi udafite icyizere ko azahura na Allah subhanahu wa ta'ala. الله ريت المسوا وفاني بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم يأمركم وإياي بما أمركم الله به من طاعته فاطيعوه فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Iri somo ryacu ryari isomo ritwigisha isomo twaba twaravanye muri iki cyorezo cya covid cyafashe isi yose. Iki cyorezo no kugira ngo tubashe kugandukira Allah subhanahu wa ta'ala, kubera ko Imana yatubwiye lanabluwannakum bi shay'in min al-khawfi, tuzabagerageza tubateze ubwoba. Ubu mufite ubwoba, twese dufite ubwoba, niyo mpamvu mwese mwambaye udupfukamunwa. Niyo mpamvu mwambaye udupfukamunwa, utakambaye agapfukamunwa ukajya hariya hanze bakubwira bati kwitambaye agapfukamunwa baguca 25 min al-khawf wal-ju' nizara, reka ibyo biza kugirwa nizara, wa naqas min al-amwal, iyi covid izagabanya imitungo y'abantu, wal anfus, abantu bahora bapfijwe n'amanywa muri iyi minsi hapfuye abantu batabarika, wal anfus wa thamarat, ibyarengwe byose n'imbuto byose Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wabashiri sabirin, ariko habageze inkuru kuri babandi bihangana. Bityo rero kuri uyu munsi dusabira amahoro n'imishino yacu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugira ati Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة الباقين المبشرين بالجنة وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم شتت جمعهم اللهم مزق جمعهم اللهم دمر ديارهم. اللهم انصر دينك وانصر كتابك عبادك المؤمنين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه